Laingut kibreu kilaman saw jing jat ngku kali hableng art ligi kali red hakalat berlung so office DC Hanongpo Riboy district haka art potrik unai tung aja apulai hakapor kumbalai bejai no paisingi kate jing jat ngku kali kalaja hableng art ligi kali red kata kali Maruti Praspa kabudun nomor ML05K not new arlai marga kali Grand Vitara kabudun nomor ML10E R not new katkum ketika jingja la keno bakatei kali Maruti kedai ke bawan nagi benta kanongpo balanya dau Philipson khongjo na downgate nongpo pat katei gawe pat ka Grand Vitara kawan nagi benta bernihat balanya dau samborlang kurba ubade na kasnong umran lairi kita belum masau kidai di basyong kali Grand Vitara kabadun number ML10E R not new ibakan thop arngut ki klung bat ka kemi jungki ibarang thumu ban le sim dawai na Bethany Hospital kawan hanongpo kawala penlong ru ya kate kali ban kinthi sia kawai pat ka benta jong surok bat wanra ru ya kate ke jing bensau ki pulet kilatan no ikate kali katba ya gua mensau la kitno sa hospital mansya sumar bat ka jing tok kit banyak rang debat ngawan jejai ngawan sauni milik hospital macam dawai ngawan jejai dah din ngawan jejai wan kensan begali katanra inga ngalak kiar te trafik romdon re dengin ngarumang galak yang mo dan re kawan tanra di direct dah dengan laye suranga ngawan jejai dengan ngemut bagayeng ni maksud poin ane itu dah tuan kensan katanra pembeda mengakan riak dah balak masau ibu syam kau kali nanti. Masau laingut sah. Mana? Dan mikna buat tukun jong kena. Long tio wan bat ngawan iya na man ya keren ni driver jong ni gue kali pada. Mio sudah sarma lapet dah. Mio sudah na ndap sak berwei. Long pilih try kali na. Nya jong kena sah.